ngapunang kene ngambil ngapunang kene kedang kedang ibu jarinya ini kedang bukan ton mantan kedang 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 nih oh, jadi gini nih sedot dulu Rika mantan makanya fokus ulangi panen nggih fokus ae betul lapisan puput anu suwe latihannya mengkus iwang-iwang C nanti bolong elingang bolong oke on nih yuk kasihnya nengok nih yuk sedot dulu sama kecos tuh bang pesan Ricky lagasang pakai ampunang ngerebut tawan tengah rek nih punang megemelan tangannya ampun iwang nih ke mau punduh ini buka yuk sedot dulu kecosang nih nih kedang nih sedot dulu kecos hati-hati terus lagasang sedang tangannya las sarang-sarang makin yuk tangannya yuk girame tegah-tegah nge nang negagah iki tenaga sini nih C nih sedot lu gagah bentar nih wawanan malih pisan mau negagah ya betul makin betul sedua kenten ya sedot lu